Gelên li Tirkiyeyê navê Guldunya cara pêşî di sala 2004 de bihîst. Ji aliyê birayê wê ve di ser kuştina wê re 18 sal derbas bûn. Çîroka Guldunya ya ku li Bedlîsê dest pê kir, ji bo jinên li Tirkiyeyê şiddetê dibînin weke mînak hate nîşandan. Guldunyayê ku ji aliyê hunermendan ve li ser wê stran hate çêkirin, piştî mirina xwe ji bo jinên tundî lê têkirin bû sembolek û li bîra mirovan qeyd bû. Çîroka Guldunya Toren li gundê Budaqliyê Bedlîsê dest pê kir. Malbata Guldunyayê ku di sala 1982 de çêbûye ji êla şego bû. Her tiştî bi ducanîbûnekê dest pê kir. Ê ku ew xerabî pê kir, ku rêxaltiya wê serwet taş bû, ku heman demê bi keça meta wê re zewicî bû. Guldunyaya ciwan her çi qas xostibe veşê re jî, piştî ku zikê wê mezin bû, ducanîbûna wê derket holê. Malbata wê ew girtin lêpirsînê û Guldunyayê aşkerê kir ku serwet desta wê diye. Her çi qas di serî de serwet ev yê qebûl nekiribe jî, dûre li xwe mikurtê û qebûl dike. Êdî mijar ji rûspiyên qebîlê re têve gotin. Rûspî biryar didin ku serwet wê jî weke hewî mahr bike û pişt re terka gund bikin. Lê Guldunya naxwaze û di wê navberê de serwet taşî ji gund direve. Li ser vê yekê ji bo ji ber çavan wan da bikin, malbat Guldunyayê jî dişînin Stenbolê bamala apê wê. Guldunyaya ku demekê li Stenbolê ma cara pêşî berî bêkuştin bi 6 mehan rastî hewldana kuştinê hat. Birê wê İrfan Torenê ku ji Bedlîsê hatibû, xwestibû wê bikuje, lê bi ser neketibû. Guldunya ji pajiyê reviya bû û xwe xelas kiribû. Guldunyaya ku xwe avêtibû polîsan ji wan re gotibû ku ji kuştinê ditirse. Lê polîsan apê wê û birayê wê anîbûn qereqolê û li ser soza wana ku wê nekujin, polîsan ew berdabûn. Piştî vê yekê Guldunya xwestibû here bavê hevala xwe Alatîn Ceylan ê ku dema li Bedlîsê melletî kiribû ew nas kiribû. Piştî ku derbasî mala Alatîn Ceylan bû, di 2003 de lawikekî Guldunya çêbû. Navê wî Umut Ango hêvî danî. Lê ji ber ku ditirsiye ku dikarin wî bikujin, ji mecbûrî ew da hinekî din. Tirsa kuştinê êşa ji pitika xwe veqetinê nebes, di sala 2004 de eşîretê biryara kuştina wê da. Pêşî bavê wê hat demekê li mala Alatîn Ceylan ma. Pişt re di 25 Sibatê de bi hinceta ku wê Guldunya bibe Bursa mala xaltîka wê, birê wê İrfan Toren jî hat wê malê. Diyekî Adarê de ji bo biçin otogarê Guldunya bi birê xwe re derket derve. Lêhayê wê ji kemînê tune bû. Hîn 100 metre ji malê derketibûn ku birê wê Ferîd jî nişka ve derket pêşiya wan û berê davan çêda wê. Guldunya di nav xwînê de li erdê dikeve. Ji derdorê mirov tên û bi lez radikin nexweşxaneyê. Wê carê jî îşna ciwan ji destê mirinê rizgar dibe û piştî emeliyatan difilite. Dema bi ser xwe vehat û îfadeya wê girtin, kaş tirsa malbatê bû, an xwestibe wê bikuje jî dilê wê ranekiribe ku birê xwe bide destê polîsan nayê zanîn, lê giliyê kesî nekir û kes sûcdar nekir. Lê hezar mixabin di heman şevê de ew kesên ku wê navê wan nedan, carek din kirasê ruhestîn li xwe kirin û berê xwe dan wê. Birayê wê Ferîd piştî nîvê şevê saet 4:15 de bi hinceta ku wê di nexweşxanê de li ba wê bimîne ket hundir û karê xwe yê nîvcoma bû bi 2 gulleyên bara serê wê da temam kir. Meytê Guldunyaya 22 salî ji aliyê malbata wê ve nehat xwestin û bi rêya êla wan li Çewlîkê hate veşartin. Di vê dozê de birayê wê İrfan cezayê müebbetê, birayê din Ferîd jî 23 sal ceza girt. Ka gelo adaleta îlahiyê nayê zanîn, lê birê wê Ferîdê ku wê kuşt di 29 Sibata 2012 de bi qeyrana dil ket û mir. Helbet bûyêr bi vê jî neqediya. Sedema hemû vê keresetê serwet taşê ku dest avêtibû Guldunyayê jî di 4 Cotmeha 2011 de li kuçeya xwe rastî gulebaranê hat û mir. Piştî lêpirsînê derket holê ku
یه او کشتیه باوی گلدنیای شریف تورن بو. پشتی وی کشتنا ایدی دنابرا هر دو مالباتان ده دجمناهی دست بگیر. ده دوزا کشتنا سروت تاش ده لبر دری دادگهی هر دو مالبات به دار و کیران به هف کتن و هفت جگران 30 کس بریندار بون. به دو مرنا گلدنیا به 9 سالان هر دو مالبات به ناوبینکاری دردوری لهف هاتنانین. گوری بیبختی گلدنیای امود چی پشتی مرنا دیاوی به دو ماهانج آلی دولتی و جوی مالبات ها که امود دابون وان هات استندن و لحیلینک زاروکیم بیده و باو هات بجیح کرن. امود کنها 18 سالیه لحیلینک که جبر اولهی ناوی وینه هات اشکره کرن مزن بو. ده سر مرنا گلدنیا را 18 سال در باس بو. دما اوهات کشتن تندیا لسر جینان دنگ ودا. گلدنیا بو سمبولا تکوشینا لدیجی تندیا لسر جینه. لسر ناوی و هنرمند نافدار سترانچه کرن. لی عادت و هشمندیا سدان سالان فراستا کevnar آ میرانه نگوهری. ده دورا دستلاتداری کاش و اولپرست ده کشتنا جینان بو بویرین روژانه و جریزی. او قصیده بون کو تندی و شدت و کشتن جنان ایدی برتکین آلیه بو اوجدان ای جواکی جی کور بو. سردمک خراب و دستلاتدارین میرپرست و پرگالا کپیتالیست کویر گیردابون و کوچک سربست بردابون. لهر دورین جیهان میران قاش و میرانی خود کرن. هری داویل ناوا اوروپا لباجار کلنه آلمانیا دیسا میرکی حوالا خو کشت. Bu kuştuna ve jiter ne bu lauk evi 4 sali ji kuşt. De 19 mejdara 2021 da meyti Derya Seyhuna 24 sali u kurevi aliye 4 sali ji çemirene hata derxistin. Derya Juan 5 sal beri li kolne xorteki Türk naskir u veki jinu meyran dest be hevre jiyane kirin. Zede neçu jina Juan du cani bu. Li hevale ve u malbata vi ev nexwastin. لسر وی به پشتگیری مالبات خو زاروک خو انی جیانی دریای کونا و کوری خو عالی دانی او با عالیکاری دی خو ولاتی آلمان او با و خو دو خوشکین خو لاوکی خو مزین کیر د پاز دمجداری ده لچه میرنه میری هات دیدن پشتی وی به چند ساعتاجی میت لاوکی وی 4 سالی هات دیدن پشتی بویری پلیسین آلمان حوالی جنا جوان خورت 24 سال یه ترک کو درکت هولی باوی لاوکی وی جی گردن بنجاوان. لگوری دانه جنا جوان و کور خو هری داوی لبا کشتیگه به حوالی وی بری ره هات ندیدن. لگوری در دورین مالباتا دریا سیهون پشتی کو لاوکی وی چه بویه دریا تم جه حوالی خو بری خواستیه کو لاوک بگیره نفوسا خو لیوی اف قبول ندیگیر. و تیگوتن صدام هفدیتنا داوی کو دریا بی آگاهی مالباتا خوچبوجی دیسا همان مجار بو. لگوری آگاهیان سری جنا جوان هاتبو جه کرن و بدن لاوکی بچوک جی تجه شوپیک هیران بو. بله لچار آلی جیهانه جن به دست باو براین خواه و هری زیده جی به دست میرین کو جوان حس کرنه و بوان باور بونه تین کشتن. بلکه جی او امتحانا میرایه و اشکره کو حتی کو جن بین کشتن و میر جی جواک جی خیرش تشتکی نبینن.